Gicunji kia 50 vari igana kia atumia thiini wa kaunti ya Embu na makiria kuma mwena wa mbere gitikoretwo gikithingata motaro ma arigitani makonie mwikarire riria movete nda ona nginyagia vari mirerere miega ya tukenge. Ni kumana na undu uyu maabitha ruvonge rwa ugima wa mwiri thiini wa kaunti ya Embu mambiririe muvango wa kurete vamwe atumia aria movete nda na aria mari na tukenge niguo kumathomithia mirerere miega. Andu aria arito wiga supplement mavesa kwa ka iron amunda kwa na ga supplement kau ni karoneka gukuria andu mutiragoca muno kainthi vayandu 10 ni andu 5 malosa supplement iyo. Na niguo gutigirira atumia aria arito na aria mari na ciana ni magia ugima mwega wa mwiri maabithaya wavo ni maramathomithia uria marikuragia irio na makiria cia unduire iria ingimatethia kumagitira kumana na mirimu. Withagira andu aria engi especially mothers, pregnant mothers, ana aria maina twana tunini na twana mirire yao kana gukorwo maina kindu kiria maina ugi wa kindu kiria magirwo kuria. Vayandu 10 ni mundu umwe tu ukoragwa ici uria agirwo kuria mirire mwega. Koguo mwana kuma munini ni agirirwo ni gukorwo akithwa kindu gitagwa breastfeeding for the first 6 months. Mieri 6 akorwo tunwa karia katheri aramba kunywa nigetha ahote kugia vinya. Kavindari gaka kuri na ikundi 81 mwena wa mbere iria iretete vamwe atumia na athuri ao amwana wa marenete mirenene urerire wa ciana. Nituraringiriria athuri wanao mose kanya na nikanaguo nya mwana ucio akuri akimenyaga ati ucio nike ithe mwana enda nikanaguo ona riria gwa kavindi ya magaito ndu za cingi ciana nukoraga nira rombo ya ngina muno ikambia kurumbo ya angnya ethe nunu mwana ucio ambanirie na ethe enda nginya aciaro. Kuma vingo iria ikundi ici ciambirirwe namba ya atumia aria marathi thiini wa thibitari kwamukira utarani wa urigitani vamwe na kurigitwa mena ciana ciao ni yambatirite gukiringithanwa na vau kavere undu unyivitie gikiro kia mirimu itiganite miena ya mbere. Kuma twathoma tukimathomithia uvoro wa kureka mwana onge akithiria kuonga agikinya vinda ria kuria ciana cio ni irakura ina havia na nginyagia cierice magwa gukena ni tondu ni manyitite kithomo kina bata na makauga ati uria maraturaga ni magite na change. Nginyagia na aria marakoragwa magita na kuu magite nginya mari anda 18 tukamaruturura magatuika ma kwigwa na kurega gukorwa yani mageka abortion tondu ni tumanyitirite na makarera ciana ciao wega makarega kuthitha nda icio na menya mbere ri ndia menyaga irio iria mbati kuva mwana na riu ni menyire irio iria mbati mutukanio wa irio iria mbati kuva ciana mwana wakwa nguruvu 3 cia irio ni nduikire wa kumenya ngicoka ringi ngimenya uvoro wa kuongia mwana mieri 6 ya mbere. Vandori Vainoro TV kuma kaunti ya Embu. Beta kwa Peter Mungai.